Hey guys, welcome back to my channel. Ohin Loron and how karak pahen experience ho manuk sir hotu. Kona ba han kolega si Timorense si restaurant Timorense nebe mag escola de Nova Zelândia. Mai visita how ihane iha mang ida tu si Hamilton. Nara mang race. Nomos iha mana nentro nebe mag agora na ba liria ho manamimi agora sira nendro prepara hela. Kapitulo ng hetang kangko, nomos ikan o sida misahang kangko ikan alat Timorense niya. Okay, ita bahari sira niya prosesa bating pangaloran niya. Alright guys, agora to na yung resultado. Agora na ni ihanay, ihaw na agosal na may pronto ito na. So the best. Agora iha preparado na ba ang nanghat at kumik sa hango na. Ihanay mo sa iha batar na may magprepara tiyo na. Dan manamimimos prepara ona balisyao. Kano maihe ema mantutunumas ang laihe balisyao itu kapas. Jadi agora manamimimos agora prepara hela balisyao. Balisyao ni kebetulan ema malajemos halo hanesan. Antang ami aproveita rene at belemos kaya balisyao alaman tutuniang iha Nova Zelândia. Okay guys, kung poco na daw agosal, wow, the best agosal. Okay? Agora itahin ng kangko tumot bata. Agora kami nagtatama na. Para besar, agora ko ba? Okay, tekan kereta Jameson na. Okay, agora ito começa a coco na butter sedok. Butter sedok ni mana da be kulilah din naman naman.
Tu fala mais cara a conversa com a ia sembilan nene. Iha tanggal 5, tanggal 4 nene, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 nene. Ami iha nebede. Nomos iha amni experiência saída de. Antang ita baru na hamutu kan kolega sira paham. Iha setembro tanggal 5 nene. Hau halai badare, hau am tipal halai badare. Depois fahamaram com Tessânia e a momento no bar Tessânia hamutu ko ami ha balidi ia madre canosiana sira. Tessânia hamutu ko haunia prima Leni, hani primo Carlos, namos hani Tessuna. E fahamaram com Paul, ini 14 anos de Paul hau ma kalai ba ia a dare. Pesira bahia Austrália, bahia Melbourne. Fila falei o sina ba mai, ami foi embel hamutu falei ia Timor. Firma itu baru na fala han kolega semestre. Tur fala mai liria. Ia sembilan liria na experiência sa imi halai ban be. Primeiro ami misi bocau e depois ami mau careta ami ba iha lanut. Itu hanya ba ami be sira tentara sira ro kami sa helikopter bisa ami tumu fale dili markas una metnya. Tarik to fulan to lasne pis ami arranca ba Australia. Oh wow. Ba Australia parti nabi? Ami ba pertama ia Darwin, hotu tia ami ba Sydney, depois ba Melbourne. Okay. Yep. Okay, mana Isabel lei mos estudante husi Timor iha Nova Zelândia. Agora corona mana ni experiência iha setembro 99 nene mana ser halai ban be. Ya tempo na ba iha dadersa madrugada. Haula tene karik iha dia 3 dan sene se haula sala. Ema milisi sira mai hadau kareta 3 ida husi familia be hani tinho ami sira iha fumento. Depois de idane hani pai decidi for hani pasporte antiu hau tir velo hani tiu nara tiu João e hani pai sira sai keta ko kareta keta. Ami consegue todo ni iha kefa, ami hela tia kefa, depois matou ia Kupang, hani tiu sira arranca Bali Surabaya, so hani pai decide ami hela de tia Kupang, e ro primeiro tula pengunsi husi Kupang ne, tomai dili ne ami tui ro ne. Tur falou mai ne mai husi Timor Mos, estudante iha Hamilton mai visita ami iha Auckland. Hakar husu mau reisnya experiência 99 halai ban be. Halai ba ilarang sunam ni umone. Okay. Si amnu mo suno hotu mas mau masra halai ban be. Ami 99 ami vota ia foho ye Iliomar. Ami vota, mas tamba bapa sira punya si ami. Então be sira ba sunam ni uma. Mas ami hatene katak sirat sunam ni uma be antes sira sunam ni uma ami halai tia. Sira sunu mas umane lamutu umane sedia be ami hala filofat. Depois de anúncio be kata kita ukunanti dia 4 de setembro nema pior ne Iliomar tomak ne be ema sunu hoto loza bobot sirne edifício bobot sirne escola sira sunu hoto. Yeah. Okay, cool. Guys, irene mak amni história ba iha lorong ohinian. Começa que era susi how meu dia no mos faham ni história, tur conta a história quando a minha experiência iha setembro negro. 1999. Alright. Hasoro malum fali iha vlog tuir mai e henkatak ita bele fine fating experiência no mos bele unidade no Timor-Leste, de Liuba Juventude Timor-Leste, atau bele criatividade, fine fating criatividade no mos inisiativa no bem mak brilhante, no mos furat no fresco, vai iha itania tempo agora, no mos vai tempo tuir mai. Obrigado para que te pode ser roto minha atenção no apoio e a YouTube channel irene e até logo. Hoy todo el tema es de café, tiene de leche. Lolita, how dunia kasih ibu, how dunia hafatu tidak nyelete,
Padawan suli hela dan sama kota ni la beletanis la beletanis how setanis tanda o sikau ha domine ba o hotu ona Larang dorot heves susamos baby la beletanis la beletanis